kada je napravio preokret. Izlazi ovaj slice u out. Razvlačio je po terenu Rubljov svog protivnika ovim dijagonalama. Prvo onaj forehand, a onda i backhand. Bio je to izuzetan return Rubljova, ali imao je spreman odgovor. Momak koji je rođen u Njujorku. 15-13. Sjajno. Prepoznao je trenutak kada da odigra drop shot Fabio Fognini. Video je da se Ote nalazi daleko iza osnovne linije. Lepo i sakrio ovaj udarac Fabio. Još jedna forehand paralela Rubljova. 5-3. Kakav je ovo poen. I na dominantan, fascinantan način završava Rubljov prvi set.